Ajde Matej, digni malo kadencu. Koliko je posto? Nagib? 14 samo. Ima u Baranji strmije, zna ja. Evo kaže Matej da je se staza u Kopenhagenu promijenila i da sad ima više uspona. Tako da smo danas tu, doveo sam ga na malo valovitiju stazu. Ne može u Dansku nespreman. Samo brda! Samo brda! Na Dansku ravnu prevalimo. Evo ga Miluna zasida. Čekaj. Da nas nije vjetar u prsa osvježio, bilo bi gadno. A vidi pogleda. Evo ga vran, čvrsnica i prenj. Koliko je prošlo od kad smo zadnji put vidjeli auto? Pa jedno 20 km minimalno. Možda i više. Ja mislim više. A više od sat vremena, ja mislim. Ako ne računamo ono što je parkirano bilo. Da. Evo, mala pauza. Matej je namjerno buši gumu da malo odmori. Pa da kažem par stvari, pošto nisam odavno snimao nikakav video. Znači evo, ove godine punim 40 godina, ali ne dam se još. I ništa, evo, prijavio sam sad državno na Korčuli, iza toga ide No Limits, pa Ironman u Hamburgu. I ništa, evo, ove zime se treniralo dobro, uveo sam jedan novitet, počeo sam ići u teretanu. I primijetio sam već nekakve efekte, evo, neki dan smo neki namještaj premještali i stvarno osjetim razliku. Danas lagano plivanje, mislio se da je se izvuka, da neće umoriti ruke. Ako ste gledali moj video kanal prošle godine, znate da sam imao 3 cilja za sezonu i od ta 3 ostvario sam nijedan. Znači, Kurčina. A najviše zato jer su druga 2 cilja bila vezana za prvi, koji je bilo plivanje ispod 50 minuta na Ironmanu, i vjerujem da sam uspio plivati ispod 50 da bi ostvario i druga 2 cilja. Međutim nisam, i eto, s plivanjem se i dalje mučim i na plivanju najviše radim. Dosta frustrirajuća situacija, jer evo, recimo prošle godine, a inače, znači plivanje je imalo prioritet. Ako bi nešto mi iskrslo kroz tjedan, ako bi neki trening morao propustiti, to definitivno ne bi bilo plivanje, znači sva plivanja bi odradio, a nešto drugo bi onda propustio ili skratio. Tako da nakon toga kad isplivaš ko u Izraelu, tada je bilo baš katastrofa, sat vremena dođe ti da se ostaviš svega. Ali evo, i dalje sam tu i radim, pokušavam i dalje, tako da sam nedavno kontaktirao, vjerujem da ste čuli za kanal Effortless Swimming i Brentona Forda koji ga vodi. I on je podijelio video isto na YouTube, vjerujem da vi koji gledate ovo sad da ste pogledali taj video. I u njemu mi je izdvojio 2 velike greške koje radim. Prva je da mi tijelo malo tone u vodi, znači da se stvori
da mi kukovi u biti tonu, da stoje dosta nisko. Razlog za to je što držim glavu dosta visoko, što je opet posljedica godina plivanja u pruzi za građanstvo u Zagrebu, jer tamo ako ne gledaš naprijed završiš u nečijoj guzici. A druga greška je da se previše rotiram u desnu stranu. I sad, prošli tjedan sam znači odmah pokušao te njegove savjete implementirati i moram priznati da sam, pa ono kad pogledam sad ovako prolazna vremena, imao sam možda najbolji tjedan plivanja ove godine, ne možda, nego sigurno najbolji. A kad pogledam opet, znači svaki od tih dana sam se snimao da vidim ima li napretka, jer sam ispravio te greške i položaj glave sam uspio ispraviti, međutim ovo sa rotacijom to mi nikako ne ide, to nikako, ne znam, imam osjećaj da pretjerujem, da sam skroz ravan u vodi, ali opet vidim da je rotacija, ako je bila 60 stupnjeva, ako što on kaže u videu, možda sam uspio smanjiti na 59,5, ako i toliko. Poanta je da mislim da mi je dao dobre savjete, to vidim sad kad se koncentriram malo da to riješim, već plivam bolje i vjerujem ako to uspijem riješiti da će biti još bolji. Tako da eto, toliko od mene za danas i nadam se da nećete ovoliko dugo čekati na iduću epizodu.